Zadovoljstvo mi je otvoriti službeni program obilježbe 9 dana Svetih Čirila i Metoda 2022. godine u ovom našem prekrasnom ambijentu u Lipovljanima. Pa evo, ja vas još jednom pozdravljam i da počnemo dalje sa programom. Živjeli! Cijenjeni i uvaženi predstavnici nacionalnih manjina, udruga s područja općine, uvaženi gosti, dragi sumještani, sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime općine Lipovljani i svoje osobno ime. Bizant je donekle udovoljio Rastislavljevoj želji i poslao mu Čirila i Metoda. Braća su se za ovaj posao ozbiljno spremili. Čiril je sastavio prvo slavensko pismo, glagoljicu, i na jeziku makedonskih Slavena iz okolice Soluna preveli najjužnije crkvene knjige. Na taj su način stvorili prvi slavenski književni jezik i postavili temelje slavenskoj književnosti. Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo Karpati Lipovljani, koji će za nas izvesti vrlo atraktivan ukrajinski ples kazačok. Molim članove mješovitog pjevačkog zbora Lira Lipovljani da nam ovaj dan uveličaju s dvije slovačke pjesme. Nastup matičnog partnerskog kulturno-umjetničkog društva Lipa iz Lipovljana, koji će izvesti slovački folklorni splet Žalaja Travičku i Stracilaja Bakar. Hvala još jednom svima. Većinoga godine, a još u srcu čuvam spomene. Nema kraja lepšega. Ti si moja